Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ukuthula makube kini nonke nomusa nezibusiso zikaMdali zibe nani. Okokuqala nje bafowethu ngicela nje ukuxolisa kubo wonke abalandeli bakaMasithandane engabanikeza iy'namba zami. Ngiyazi ukuthi bayangifuna abangitholi. Ngibe nenkinganyana nje engibe nayo ngazo zombili iy'namba zami. Bafowethu ngiyaqhubeka njalo ngiloku ngibize abantu bakithi noma ngixwayise abantu bakithi noma ngimema abantu bakithi ukuthi uma ngabe ngempela ufuna ukuthi impilo yakho ishintshe eminyakeni emibili kusukela manje, nayi imboni lapho kugaywa khona imali. Ake ngixwayise futhi, yabona uFacebook lo engigcwele kuwo namhlanje, uMark Zuckerberg, the founder ye-Facebook, lo owaqala i-Facebook, uma ngabe ezodizayina eba nomcabango we-Facebook, Facebook engekho. uMark Zuckerberg wayehlala emkhukhwini, njengoba ngisemkhukhwini nje kanje, umnikazi we-Facebook wayehlala emkhukhwini. Wamema abangani bakhe okudala egudla nabo enethwa yimvula nabo abawu-5, wathi bafowethu kunecebo enginalo elingashintsha iy'mpilo zethu. I've got a business idea engashintsha iy'mpilo zethu. Ngicela ukuthi nifike emkhukhwini wami sizodiscussa le idea. Ngiyanithembisa ukuthi ozofika lapho engizobe ngikhona emkhukhwini wami, once ayidiscussa le idea yaphasa yaba nempumelelo, angeke impilo yakho iphinde ibe yile mpilo le eyiyo manje. Lalela kulalelisise-ke mfowethu nawe dadewethu. Baba u-5 abantu ayekhuluma nabo, abangani bakhe ayebathemba boqobo, friends indeed, baba u-5 ayekhuluma nabo. Kodwa guess what? Kweza abantu abathathu kuphela. Ababili basala bathi uyasibhedela lo, ayikho lento la ekhulumayo. Lalela ngikutshela indaba ongayibuzanga. Labantu abathathu abaya, ngiyaxolisa, akuzange abathathu, kweza ababili. La abathathu bathi uyasibhedela lo. Cabanga ukuthi engathi uLopholo nje elokuzana edla imbuya ngothi njengathi sihlale emkhukhwini sonke ezenkeni sonke angashintshi impilo zethu. Ubani yena? Bamthatha kancane, bamnyatsa, bamdelela, abangabi nenhlonipho, abangamthemba umngani wabo. Lalela ngikutshele, bobabili labantu laba aba-attenda leyo meeting leyo namhlanje ama-billionaires, namhlanje ama-multi-billionaires, ngoba umnikazi we-Facebook yena self is almost a trillionaire, umnikazi we-Facebook uMark Zuckerberg, because khumbula ukuthi i-Facebook igcwele umhlaba wonke. Njengoba wena uloku ubhizi nje ku-Facebook, uMark Zuckerberg nalawo bantu laba abangani bakhe ababili abamlalela benza imali. Lalela-ke mfowethu, lalela-ke dadewethu, ngiyakuphindela ngithi mina ufaka imali engango-2.5 kanye ulinde iminyaka emibili uthole u-380,000 ngoba ikhampani ikuboleka u-500,000 ukuthi ukhona ukuthi wena ustake ngawo noma uthenge ngawo ama-shares, ngoba awunayo wena i-500,000. Angikuphindele, ufaka u-2,500 owodwa kanye, bese ikhampani ikuboleka u500,000, bese lo 500,000 uyawustake, uyawu-investa, ulinda iminyaka emibili ikunikeze u-380,000. Kulo 380,000 uthatha u-280 ushiye u-180,000 ufakele umndeni wakho ngama-10,000, bese wena ngesalayo uyazifakela nawe futhi uphinde futhi. Wonke umuntu emndenini wakho omfakele ngo-10,000 uzobala wena o-380,000 abangaki? Abawu-4. Wena bese ubala o-380,000 abalama 2.5 wena ozifakele wona, usale no-280,000 wena ubone ukuthi wenzani nomndeni wakho. Ngithi kuwe,
Uma ngabe ufaka lo 2500 wena emva kweminyaka emihlanu wena uzobe uyi-multimillionaire. Ngiyakuphindela ngithi mawufaka lo 2500 emva kweminyaka emihlanu wena uzobe uyi-multimillionaire ngo-2031 njengoba siku-2026. Nazi-ke iy'namba zami 079 327 1726 079 327 1726 07888 15031 07888 15031. Sala-ke wena at your own risk uqhubeke nemash, uqhubeke nokulwisa abantu bokufika, uqhubeke nokwenzela abantu imali abalokhu bedlala ngawe bethi wena woza kumash ubuye endlini ubulawe indlala wena nabantu abakho nomndeni wakho. Bebebhizi bona bephiwa iy'moto phambi kwakho abantu ongabazi. Bebebhizi bona bephiwa imali phambi kwakho. Wena unani? Anginawo amaningi. Ngithi vuka Daki, vuka mawulele, walala wasala, wavuka wayisola. Ithendele elisuka muva likholwa izagila. Walala wasala, wavuka wayisola. See you at the top. Sohlangana phezulu esibhakabhakeni lapho sobe sindiza khona siseyindizeni seyemazweni ahlukahlukene ngoba la phansi kugcwele kakhulu. Bayingcosana baphezulu esibhakabhakeni. Fly high, sky is the limit, reach for the stars. Ngiyabonga kakhulu.